صباح العسل عليكم، صباح القشطه، صباح الفل، وجمعه مباركه عليكم وعلينا ان شاء الله. واللهم صل على سيدنا محمد. احنا بقى النهارده قلنا هنقضيها فسيخ ورنجه. طبعا احنا جالنا فسيخ ورنجه او جبناه من عند فسخان النصر ده، لسه فاتح محل جديد، فاحنا قلنا هنجربه. بس هو يعني اللهم بارك شكله بيفتح النفس. بص ما شاء الله الرنجايه كده مليانه كده ماسكه نفسها ومليانه ما شاء الله، والفسيخ اصلا جميل شكله اصلا من بره قبل ما يفتح حلو، صح يا نوسه؟ جميل والله العظيم. فاحنا قلنا نجربه النهارده ونقضيها بقى بصل اخضر ونقضيها بقى خس. حضرت لنا بقى البصل والخس واللازم منه، صح؟ تمام. وجبنا السردين بتاعه. فاحنا قلنا ايه نجرب. فاحنا هنفتح معاكم بقى واحده واحده كده. وطبعا الرنجه انا بشويها ما باكلهاش كده، بشوي الرنجه بشويها على النار، او احنا متعودين على كده من صغرنا. كانت والدتي دايما تجيبها لنا ونشويها بقى على النار كده ونفتح وننضف كده ونظبطها. بس بصوا والله العظيم جميل. هنجيب البصل الاخضر بقى. حضرنا البصل الاخضر، هقوم بقى ايه ننضف ونعمل معاكم كده واحده واحده، ونجيب البصل ننضفه ونظبطه. ماشي، ارجع لكم تاني. جبنا بقى الشغل جنبنا اهوت ونعمل ايه. بصوا بقى طشه عامله ده طشه الملوخيه. ايه انا بحبها كده. هي والدتي علمتنا واحنا صغيرين نعمل الرنجه كده بصراحه، بنشويها كده. ما بحبهاش ابدا تتنضف كده، لازم نشويها ونحطيها عليها النار بقى ايه ونعملها. نفتح بقى الفسيخ، نفتحها بقى ايه ونعملها. نفتح بقى ننضف بس كده عشان افتحهم. نخلص ايه بقى. كملنا الفسيخه وشلناها. بصوا جميله، بص الجمال، بص الحلاوه، جميل والله العظيم. وبألف هنا وشفا على قلب اللي ياكله وعلى حبايبنا. بصوا جميل. ونبدا بقى واحده واحده كده. ودي الرنجه اهي، احنا متعودين على كده. ربنا يخلي لنا الحاج والحاجه ويطول في عمرهم. والعادات بتاع زمان والتقاليد بتاعتنا بتاع زمان ديت، الرنجات تتشوح الاول ومش عارفه ايه كده. والبصل الاخضر بقى نوسه حبيبتي دخلت تعمله لي جوه البصل والجرجير والخس ومظبطانا بصراحه، والليمون بقى والزيت، ونظبط بقى احلى قعده واحلى صباح عليكم واحلى مسا عليكم وجمعه مباركه عليكم وعلينا، وبالف هنا وشفا واحلى صلاه على سيدنا محمد.